Ithenga indoda ke uma ishumayela kukhona omunye umama owayebuka impahla ezimhlophe zinekiwe kwamakhelwane ezibuka ngewindi lendlu yakhe. Uthi ke bese zibona zingcolile lezi impahla bese biza umnyeni wakhe ethi we baba uzongibukisa uyabona yini kwamakhelwane baneke impahla ezimhlophe kodwa buka zingcole kanjani. Ithi indoda yakwakhe hayi mama azingcolile lezi impahla iwindi lakho elingcolile. Athi asiphume soyibuka ngaphandle mabefika bebonta iziclean impahla iwindi lakho mama elingcolile. Bathi nebala ngempela waliwasha iwindi lakhe wathi mayibuka wabuka athi hayi izimpahla ziclean iwindi lami ngempela belingcolile. Lento ke yabe singinikeza isithombe sithi kuyenzeka ubone into ibheda kanti inhliziyo yakho noma amehlo akho ubuka ngawo mhlawumbe usuke wabuka ngokuzonda loyo muntu kwasimphumela isiphuma esihambisana nokuthi hayi lo muntu wena usebenzise inzondo ukujaja leyanto obuyibuka. So ke kubalekile ukuthi uma uzobuka into yomuntu uyibuke ngeso eliclean ngenhliziyo eclean, lapho kuzophuma imphumela ethi ayihambisane nangendlela obuke ngayo. Bese ngicela ukuthi siphinde sikhulekise labo abanenkinga yokujaja abanye abantu based on their subjective perception. La khona umuntu asebenzisa ukujaja kwakhe ngokuzimela bese lokho ukujaja kwakhe efunza abanye abantu indlela ababona ngayo, abafunze lendlela yena abona ngayo, ukuthi njengoba uNkulunkulu asidala sam namehlo ethu ngabanye sanemqondo yethu sakwazi ukuzibonela thina ngabodwana. Kubalekile ukuthi uma wena ususebenzise leyo nzondo ukujaja loyo muntu omjajile umsaphela ukuphazamisa ilungelo lomunye umuntu indlela yena abone ngayo, ngoba ngenzeka ukuthi wena ngesikhathi ubone ngaleli windi lakhe elingcolile wafaka izimpi zakho lezo nazo nenzondo yakho nayo kwaphuma imphumela enegative. Umsake uhamba ke manje utshela wonke umuntu ukuthi akakholele wena endleleni wena obone ngayo, as if abantu kumele bephile impilo wena osocabanga ukuthi iyona right, noma bebukele into wena osobona ukuthi iyona obone ngayo ubone bese ucabanga ukuthi iyona right. Akasekho umuntu ongabuka ngenye indlela wena. Bayekela abantu bezibukele ngendlela abayibukela ngayo, ngoba lento yokumema abanye abantu uma uzonda omunye umuntu bese uyomema omunye umuntu ku-wrong, izizondele wena ngoba lo muntu usuke engazi ukuthi wena ubangani naloyo muntu. So ke uma bezozonda umuntu ozondwayo wena ube wazi ukuthi ubangani naye bona bengabangi lutho naye, lapho kuhlukumeza ilungelo lomunye umuntu ngokungenasidingo. Esicela ukuthi asibakhulekiseke labo bantu kulonyaka ka2025 bekwazi ukuthi behloniphe, bekwazi ukuthi futhi remove inzondo, bekwazi ukuthi futhi bewasha amawindi abo, bebona izinto ngendlela ehlelekile nangendlela okuyiyona. Ngoba uma ekhanda lakho watshelwa ukuthi usibani umthakathi noma engenzani loyo muntu uyohleze ethakatha kuwena, noma ngathi usenzani wenzani uyothi okushuthi njengoba benza le nto nje befuna ukuthakatha into ethile. Uma nje ekhanda lakho kukhona into ethile ngomuntu, imphumela lowo muntu noma engenzani imphumela kuyohlezi kuyena. Uma ngabe watshela ukuthi umuntu othize uyathakatha kuyofa wonke umuntu uthi uyena. Uma nje ngabe watshelwa loo nto yahlala ekhanda kuyofa wonke umuntu uthi uyena, ngoba iwindi lakho lapendwa leyo nto, so uzohlezi umbuka ngaleyo nto. So kubalekile ukuthi uma ngabe watshela ukuthi usibani unomona, yonke into ayoyenza iyohlezi umona, ayikho into ayoyenza ingabe umona, ngoba iwindi lakho labhiqwa lokho ukuthi lo muntu unomona. So iwindi lakho liyohlezi limbone nomona noma esenzani, ngisho ehamba obheke lokuhamba kutabalaza umona, ngishedla ubheke lo uyadla umona, yonke into yobumona, ngoba iwindi lakho latshengiswa lokho lapendwa ngalokho ukuthi lowo muntu loyo unamona.
So ke kubalekile ukuthi ubheke indlela obona ngayo izinto, ungagcini usumuntu osuma endaweni yodwa ububuka kanye lonto leyo wena imphumela iyohlezi ifana. Ayikho into ayoyenza right, yonke into ayoyenza yobe nje umona, noma ayoyenza yobe nje kuwubuthakathi.